ko iperereza rikimara gufata telefone y'uwitwa Pazo, basanze, biravuga ngo basanze gute, ngo bakimara gufata cyangwa ikirego kikimara gusohoka, ngo yandikiye Dumba byihuse amubwira ati siba ayo mafoto byihuse, siba. Ariko se ndi kubwanuka mvuga na kinya video y'ibyabereye mu rukiko, ngo nanjye bagarutse birakazi. Ariko habanza kuba ko banza kureba ko abantu bose nk'uyu nguyu tangira ku isaha y'isa 3:57 ubwo saa zaburaga iminota 3 mu sharing live ku isaha y'isa 2 kuko nari namaze kumenyigira ubanza rubero cyangwa se share live kuranira mba nakure cyane nkajagajaga nkasanga ruraza gutangira. Umuntu ushobora kwinjira muri galeri wabukoze, harimo kara kantu umuntu harimo kara kantu kasigayemo kari hejuru kabakita fast party. Nta muntu buriya mfite hano wankuramo fast party niba nabira biboro by'ibintu babivanamo. Banyarwandakazi, nkeneye umuntu mvaniramo kano kaboro. Reba hano hasi kuri tuno tubiri twase bari mu comment, hari kano kapasi ka fast party ubishobora nakavanemo. Numva nta gukirwa kwabaye. Reka mpere inyuma muri sare uko byari bimeze. Sare yiburanisha hari huzuye ku buryo hari abatabashe kukurikirana bagiye kukurikirana uko kuri kutavuzwe, ariko kandi hanze hari huzuye, imodoka zari zuzuye. Ni fasi y'urukiko hari harizwe n'abapolisi hari nka batatu, ku muryango naho hari nk'abapolisi nka batatu. Birumvikana umutekano mu Rwanda uri kwisonga ni nacyo cyambere, kuko iyo urebye muri services zitangwa neza mu Rwanda usanga umutekano by'umwihariko na service ya immigration ariyo iza kwisonga, bivuze ngo na police ndetse n'igisirikare serivisi zabo ziba ziri kwisonga mu Rwanda ubuzima. Urumva kana kavuga amakuru, iki kigo gikizi kuvuga amakuru. Nesa wa kintu bamugubeze ngo azamukobwa we. Allen, nimero yanjye waranyandikiye ntiwanyandikiye? Yarako manuka genda ujye gutapinga. Reka dukomeze rero. Hano ibintu birakomeye, ariko ibi bintu hano no kuvuga ngo hari ikintu abantu barimo kwitiranya muri rubanza rwa Yampano. Muri rubanza rwa Yampano hari ikintu muri kwitiranya. Ntabwo social media mwe murayimenya abana banjye. Tega amatwi wumve. Nyarwanda bivuze ngo rero twebwe uko yego bakunyuka urebye nabarimo baransiza ngira ngo mbasuze cyane. Ahangaha uko byari bimeze inyuma hari huzuye, kuko aba ni abastar. John ntabwo ari munsi y'imyaka 18 akiri tafari ku muziki nyarwanda. Jihadi ntabwo ari munsi y'imyaka 10 ari muri shop. Urabeshye, Jihadi nta myaka 10 amaze muri ibi bintu. Ariko Jihadi, ariko uzi ko umuntu azakaturagurika akabwanuka abantu bakamufata bakamugira imyaka 10 yahi. Imyaka 10 ashiririye tafari. Irihe tafari? Ariko ubwo ni imyaka navuga wenda nk'itanu ari mu bijyanye no gukora amakuru yo kuri YouTube, Citizen Journalist. Amakuru kandi Citizen Journalism ngakori, ariko nimuka tuvangire ntimugafate Citizen Journalism muze muyonone. That is not okay. Wa YouTube aho yagiye anyura atandukanye cyane, ariko yabaye imyidagaduro ko yarakuriye abafana ba Charly na Nina, yabaye hafi cyane ya showbiz. Bivuze ngo nawe ni umusitari arakunzwe cyane, nayo mpamvu imbanza zabo zabaye immediate cyangwa se. Nkeneye kubona hano buri muntu asharing iyi live. Hamaze gushinga abantu 30. Nkeneye kubona buri umwe wese afata live akayisharinga, ndebe niba bikora. Yisharinga hanyuma mushyire mu tuntu tw'abasende ndebe niba biri gukora. Nkeneye ko at least uyisharinga abantu 10. Ariko nusharinga abantu 10 wibuke umuntu wa mbere ugomba kuyisharinga. Please kabanze ngusabe, ndashaka kugira ngo ndebe niba bikora, gusharinga niba biri gukunda. Ariko umuntu wa mbere ngusaba usharinga, manzi usharinge mukaso. Sharinga mukaso, niba udafite mukaso usharinge mukeba wawe. Urumva ibintu birakaze hano bisa kugira ngo sharinga mukaso cyangwa usharinge mukeba wawe, ibintu biri seriye. Iyeranje uyisharinge ku buryo umuntu wa mbere ukanda wisharinga aze kuba mukaso cyangwa mukeba wawe. Nibyanga usharinge
usharinge umu ex wawe ibintu birakomeye bavuzwe mu itangazamakuru. Hanyuma rero undi ni Pazomani wa managinze ya mpano amezi 8 bagashwana mu kwezi kwa 5 kwa 2025 bagapfa ko amafaranga bari barumvikanye atayamuhaga babanaga muri ghetto. Uwo nawe urumva ko arazwi yakinye comedy numwe mu baba hafi Edikenzo hano mu Rwanda ariko kandi anakina filime. Hanyuma abatazwi bari barimo no witwa ni abantu babiri witwa Ishimwe François Xavier ntabwo azi nawe mushenzi ngo abatazwe urumva ngiyewe mukada atayaramborotse mukaso yarakuborotse sha Rwanda rusiga amatwi kandi twakwizera Nesta Papi nabo ahangaha ndashaka kujya ngo musharinga abantu hano nkeneye umuntu bita Lili Pupe ndagushaka iyi live iraza kuba kansa mutwe Lili Pupe ndagukeneye hano kamuhiya musharinga abantu batandukanye jewe ntabwo njya nca ku ruhande utazwi ubuzwi birebe urubanza rwagenze urubanza rwa Kejo Kaisa John urabona ko afite imbaraga afite icyizere ndetse nuko yaburanye urabona ko hari icyizere cyo gutaha mu gihe ubutabera bwaba butanzwe mu izina rya rubanda urukiko rufite ubasha bwo kureba mu bwisanzure bwarwo no bari kumbwira ko atari no sharing live wa muntu uraha sharing live undi muntu bibasha nyuma yo gusharing live please tap fatin jaba za utapinge screen kakubitwe n'inkuba reba kuko mva mbabwire iyo mbabwiye ibintu mba seriye iyo mutari gutapinga cyangwa musharinge murazi ko muri abahanya ku mutima nta magift mugira babona ko ari nk'amarobo bahita bamvanaho so bisa kugira ngo mutapinge rero bisa kugira ngo mutapinge babone ko mushyire mu tuntu tw'udutima batamvanaho so please ibingibi biragufasha nanjye biramfasha ibisa kugira ngo utapinge screen kuko mudatapinze ikibazo babwira ndi kubagurukana reka okay reka mbabwira abasheri umva abasheri mwogashishuka uruhumwe no kuvuga ngo iyo ufashe njaba zawe ugatapinga screen sibyo ugafata izo njaba kambikorera ikuntu bikora urumva ababebe abasheri banje ndabakunda mwugakundwa na nyamunsi mwe dore ufata gorotokero kwawe rudakarore mikorobe ukagenda ukora ngo tapote ugafata izo njaba ukaza muri screen ya telefone yawe rimwe ntuzo kanyanga pa mumeze nk'ibyana biti nkonda kamaze bibereke mbere ko komeza ikiganiro ukuntu bikora kuko muramba baza reka bibereke maybe mwanyumva so umva ukuntu bigenza nyamu kabereke ukuntu bigenza ntimushobotse na gato ufata izo njaba zawe ukaza kumva kugira ngo munyumve kuko aho kugira ngo bavanireho account imwe nabavanaho hakiri kare ugenza gutya ufata izo njaba zawe ukagira ngo pa harakuri karagafu gutya urumva urabona tuntu turi kuva mu wabibonye ugera gutya noneho mukagira gutya mwarangiza ukajya kuri kano gafresh hano kano gafresh kano ukagakandaho iyo ugakanzeho bakwereka abantu ukagenda ukanda ku muntu wa mbere kiramani n'abandi ukagenda ukandaho hariya warangiza ugasendinga muragasendingwa amageragere urumva mubikore rero sense urumva dukomeza ikiganiro ibintu birakomeye turashize turaje tugere kuri jihad none hamukanye urumva turaje tumugereho hanyuma rero Pazomani nawe afite imbaraga jihad ubona ko afite intege nkeya cyane jihad afite intege nke ndakubujije kandi kakajwe ntabwo kagihari ntabwo ari kugira ngo abandi batatu batazwi ntabwo ndi bagarukeho ntabwo ndi batindeho cyane ubushinjacyaha bwasabye ifungwa ry'iminsi 30 y'agateganyo rikaninjiye mu Rwanda n'iziko rwatangiye isaha 3:50 ubushinjacyaha bwasobanuye ko bakekwaho icyaha cyo gushakaza cyangwa se gushyira hanze amashusho yerekeranye n'ibitsina bakoresheje urusoro ntabwo mu rukiko Jihad yavuze ngo bajya mu ponyonyo
ntabwo byakozwe. Mudasobwa cyangwa se electronic devices bagaragaza impamvu zikomeye. Ubushinjacyaha bwagaragaje impamvu zikomeye. Bavuze yuko ikirego cyatanzwe na Yampano avuga ko yifashishije telefone afata amashusho ari kurongora umugore we babyaranye, ariko kandi yavuze ko Patrick yahaye abari muri Canada na Kay John. Nuko ikirego cya Halo, tega amatwi hano wumve ngo amashusho ngo yayahaye nde? Mvugira ngo Canada, mvugira ngo amashusho yagiye Canada. Muri kunyumva? Andika ngo amashusho yagiye Canada. Icyaha cyo gusakaza cyangwa se gushyira hanze amashusho yerekeranye n'ibitsina bakoresheje urusobe rwa mudasobwa cyangwa se electronic devices bagaragaza impamvu zikomeye. Ubushinjacyaha bwagaragaje impamvu zikomeye. Bavuze yuko ikirego cyatanzwe na Yampano avuga ko yifashishije telefone afata amashusho ari kurongora umugore we babyaranye, ariko kandi yavuze ko Patrick yahaye abari muri Canada na Kay John. Nuko ikirego Jesus mwarangiza mukaza hano ngo urumva ngo nabyohereje ngo viewance ngo ndangije ngo ndasiba. Usiba iki? Yesterday nababwiye ngo telefone yawe, halo, telefone yawe mbere yuko ibi yawe aba ari ya leta. Amashusho ngo bayohereje muri hehe? Ibi bintu nababwiye nukuvuga ngo it's matter of the time. Ngo amashusho ngo yagiye mumbwire ngo amashusho yagiye muri Canada. Tega amatwi. Jambo ko nandikaga bari batuje gukoresha telefone, bari batuje gukoresha electronic devices, ariko umuntu mwanya nk'umukunditi nagombaga kwandika kugira ngo nze kubwira abantu banje ndetse n'abatari abanje bankurikira uko bya. Ntago muri gutapinga screen, mutapinga screen ndabasabye. Mutapinge screen. Hano ndashaka ndaconnectinga uyu munsi tugiye kumena umuceri. Hanyuma rero Yampano mu kirego cye ndakomeza yavuze ko Kay John yahaye screenshot Papa Cyangwe kigera ari kumwe ngo na Yampano aramubaza ngo ese igiye kudutamo. Hanyuma Yampano ahitabona na mashusho ni screenshot y'amashusho yiwe ari kurongora umugore we babyaranye. Pazomani mibazo yavuze yuko email yari ihuye ni ya Yampano, bivuze ngo uyu munyamakuru aratubeshye banyarwandakazi, ntabwo Yampano yabyaranye n'uriya mugore. Uyu munyamakuru ntatubeshye, ntabwo nakwemera ko namwe mubeshwa rero. Ntabwo Yampano yabyaranye n'uriya mukobwa. Babyaranye bate? Uyu munyamakuru ntabwo atwibye. Nibyo Yampano urara umugore barabyaranye. Screenshot Papa Cyangwe kigera ari kumwe ngo na Yampano aramubaza ngo ese ugiye kudutamo. Hanyuma Yampano ahitabona na mashusho ni screenshot y'amashusho yiwe ari kurongora umugore we babyaranye. Pazomani mibazo yavuze yuko email yari ihuye ni ya bafitanye umwana. Abo Yampano, bivuze ngo Pazomani yari afite ububasha bwo accessinga email ya Yampano n'amapassword byose. Noneho yavuze ko amashusho yamugezeho ariko ntawe yayahaye. Bituraza kuba twabisengura n'utuza kwicara ubu nuko niko kugira ngo banze mbaho amakuru yibanze. Hanyuma rero Kay John yavuze ko yasabye Papi Nesta. Uyu Papi Nesta niwe hano mu rukiko bari kwita Kwizera Nesta cyangwa se aka Papi Nesta. Ngo niko amashusho Kay John yamugize yahawe na Kwizera Papi. Uyu ngumva ko bizamukomera cyane kuko yarasakaje, habayeho efe yo gusakaza. Hanyuma rero habonetsemo abatangabuhamya muri runo rubanza. Mutangabuhamya ubushinjacyaha bwavuze wa mbere n'Urugema Amen cyangwa se Babo. Babo yavuze yuko Pazomani yabonye amashusho ye Yampano, noneho Babo agira
inama y'ampano yo kugana RIB Rwanda Investigation Bureau cyangwa se urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha w'umutangabuhamya wa mbere mbibutse ko Babu akora Miss World TV igitangazamakuru twese cyaduhaye ku mafaranga kandi gikomeje kuyaduha igitangazamakuru cyo mu myidagaduro bitewe n'uko kiro kwita abanyamakuru wa mbere mu bisata byose. Babu akora mu kintu cyitwa The Choice Live ubwo yabaye umutangabuhamya wa mbere nk'uko Ubushinjacyaha bwavuze umutangabuhamya wa kabiri witwa Njuga arazwi muri sinema nyarwanda. Muhamagare Njuga, muzane Njuga, munzanire Njuga, mubwire Njuga ngo ndamushaka, munzanire Njuga giye muova. RIB mugomba kuzampemba dore erega nanjye baratumye mubona abatangabuhamya. Urumva Njuga yaraje hano aranyerera mu kanwa, anyereye RIB itimukacira. RIB itimufatana avuga ati aha ngwino utanga ubuhamya turagushaka. Yavuze kwa God fata mu gitondo hamagazwa na RIB. Njuga mumbwira ngo nafunga ubwo live abantu babiraze hano. Yarabashije avuga yuko amashusho Kejon yamweretse kuri telefone ubwo Njuga ngo bari aho bita kwa Clapton Kibonke kamano nsuze aga promoter nawe muramuzi. Hanyuma rero Njuga bari aho bita kwa Clapton Kibonke nibwo ngo Kejon yaberetse amashusho noneho asanga naye mpana arimo arongora umugore we babyaranye. Uwo ni umutangabuhamya wa kabiri ngo yaberetse kuri telefone. Igikorwa cyabaye ni ukwereka hafi hano urebe neza cyane amashusho ameze. Noneho rero muri kubyumva muri kumva aya so bivuze ngo Njuga yeretswe amashusho na Kejon kuri telefone bari kwa Kibonke. Ndakomeza hanyuma twagiye kuri raporo ya Cyber yafashwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2025. Cyber ndashaka wumve hano ikintu iyo vuze Cyber. So iyo tuvuze Cyber hano mumve neza cyane. Hano inzego zifata telefone yawe zikayinjiramo zikamenya n'amafaranga woherereje nyoko, zikamenya n'inshuro wacaginze telefone yawe. Hano bafata telefone bakayisaka bakamenya buri kamwe. Mumbwirire Njuga ngo ndamushaka. Ahangaha ndashaka mutega amatwi bimwe mwirirwa mufata telefone mukazicurika mu dupipi ngo mukohereza mukundana. Nukuvuga ngo iyo hagize akantu kaba umwana wize IT yize kuri buruse ya leta umva ibyayikorera telefone yawe. aya so bivuze ngo Njuga yeretswe amashusho na Kejon kuri telefone bari kwa Kibonke. Ndakomeza hanyuma twagiye kuri raporo ya Cyber yafashwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2025. Cyber report ibyaha nk'ibi bijyanye n'ikoranabuhanga byo gusambana ibyo kwica ibyaha bisaba ibimenyetso by'ikoranabuhanga bifashisha Rwanda Forensic Institute cyangwa se RFI. So bivuze ngo oyamure na cyose bivuze ngo nta kintu kirimo ibyo arimo aravuga ntago abyibuka ndose. So hanyuma rero raporo yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 2025 yerekanye yuko uwitwa Pazomani yabwiye Dumba kuri WhatsApp kuri video kwambwa ati sibira amashusho yose, sibira video zose, sibira ibintu byose byabayeho yuko ntazajya mu butabera. Uretse gato avuze ngo iki umugabo ibyo numvishe nibyo. Ngo iki Jesus mutapinge screen akose mwatapinge mwabushita mwatapinge screen ko ndikora bagiye kumaboningi. So hanyuma rero raporo yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 2025 yerekanye yuko uwitwa Pazomani yabwiye Dumba kuri WhatsApp kuri video kwambwa ati sibira amashusho yose, sibira video zose, sibira ibintu byose byabayeho yuko ntazajya mu butabera. Hanyuma raporo yerekana ko Pazomani yandikiye kandi Dumba amusaba ko yarambwiye ngo ndimo ndashakishwa na RIB, amusaba ko yasaba video za yampano ndetse amusaba ko yasaba video zose. Ni raporo mu izina rya Yesu. Hey!
akwaye akakanzu mukobwa uri hafi ngwino mfate Jesus Uri na cyose bivuze ngo nta kintu kirimo ibyari maravuga naga byibuka ndose so hanyuma rero raporo yo ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10/2025 yerekanye yuko uwitwa Saviye gakurwemo amenyo gakurweho uruhu cyangwa ukurwemo muzitsi witwa Pazomani yabwiye Dumba kuri WhatsApp kuri video kwambwa ati sibira amashusho yose sibira video zose sibira ibintu byose byabayeho yuko ntazajya mu butabera. Hanyuma raporo yerekana ko Pazomani yandikiye kandi Dumba amusaba ko yarambwiye ngo ndimo ndashakishwa na RIB, amusaba ko yasaba video za yampano ndetse amusaba ko yasaba video zose. Ni raporo ya cyber crime cyangwa se raporo yerekana ibimenyetso bya gihanga. Pazomani yahamagaye Dumba arambwira ngo nsibira video zose RIB irashakisha. Tugiye rero kuri John kushira bwavuze ngo raporo ya cyber ihamya ko yayisabye Papi Nesta. Urumva Papi Nesta byanze bikunze ahangaha ruzahinana. Hanyuma rero itegeko riteganya ko igihano kirengeje imyaka 2 abakurikiranwe bakurikiranwa bafunzwe. Ubundi kubushinjacyaha sindajya kubaburanyi n'ababunganira. So indi mpamvu ubushinjacyaha bwavuze yuko dosiye yabo iracyakorwa iperereza. Hanyuma kugira ngo igihe cyose bakererewe baboneke, urukiko kandi rwabashije ubushinjacyaha uko amashusho yavuye kuri mail ya yampano byakozwe na Pazomani. Bavuga yuko bose bari bafite access. Bino byakuruye impaka baraburana. Urukiko rwati none subwo yampano we ntabwo afite ububasha bwo kuba yarasakaje aya mashusho ya yiwe niba byari biri kuri email. Pazomani yabonye ubasha kuri email gute? Ubushinjacyaha buravuga buti uko byagenda kose uko byagenze kose ntabwo yampano yasakaje ayo mashusho. Izo ni impaka zabaye za mpaka babaza ninde basakaje byavuye hehe byaciye hehe. So hanyuma rero urukiko rwabashije ubushinjacyaha ngo Pazomani yabanaga na yampano hanyuma ariko yari afite password na email yiwe. So video bamaje zafashwe muri Gashyantare 2025 ariko amashusho yasakajwe mu kwezi kwa 10 na kumva byafashwe mu kwezi kwa 2 nibwo yampano yafashe amashusho ari kurongora umugore we ariko amashusho asakazwa mu kwezi kwa 10. Ubwo twahereye saa 3:50 kugeza ku isaha y'13 ku isaha ya GMT hano Kigali mu Rwanda. Pazomani yahawe umwanya arisobanura. Pazomani yari ameze gute? Afite ibituta ku mutwe, yambaye umupira n'ipantaro n'utukweto tw'amasayi, arishimye ntabwo ababaye cyane, urabona ko yizeye kuzahabwa ubutabera agataha. Ubwo twinjiye ku isaha y'13 kugira ngo Pazomani yiregure. So yisobanuye yavuze ko yari manager we mu kwezi kwa 5 nibwo batandukanye ko yabaye manager we amezi 8 ubona mu nzu. Hanyuma yavuze ko amashusho ya yampano yagiye hanze mu kwa 11 babaye abantu barakorana amezi 8 batandukana mu kwezi kwa 5 amashusho ajya hanze mu kwezi kwa 11. So mu mvugo za Pazomani zo mu bushinjacyaha yavuze ko bakoranye amezi 8 kandi kamashusho yayabonye. Pazomani yemeye kamashusho ya yampano yayabonye. Hanyuma Pazomani avuga ko ibyo mu bushinjacyaha Pazomani yatubwiye ko nta ari amashusho atarayaca hiryera. Uyu mugabo ntiyatubwiye ko atigeze abona ishusho nimwe bahu. Nibyo yavuze mu rukiko. Hano habayeho cyitwa contradiction kandi ubwo ndabura abantu badukurikiye. Iyo wivuguruje mu mvugo uhereza amahirwe ubushinjacyaha bwo kukugarika cyangwa kugutsinda ukaba wakwerekeza muri gereza. Bivuze ngo Pazomani mu mvugo zo mu bushinjacyaha yavuze ko amashusho yayabonye. Hano rero mu rukiko aravuga ngo amashusho ntayo yabonye. Ubwo turakomeza tubabwira uko byagiye bigenda, ariko urukiko rwavuze ngo imvugo zawe ziri mu bushinjacyaha ko zitandukanye ziri ko shanga turemera byagenze bite. Habaye kwivuguza ku mvugo zorogwa yo bite umamagaye ndi live na mahoro ndi live nafu nawe na kwandike kare nari naguhamagaye ndi mu kiganiro reka ntabwo nakoze mu kiganiro
ndahaje mu kanya gukurikirana ahubwo nkurikirane. Okay. Sawa. kwivuguruza ku nzego ziribwa biha amahirwe ubushinjacyaha abo kuba yamutsinda. Maître rero yavuze ko amashusho atigeze aza muri gare, ubwo yampano urumva kwisobanura byari byanzwemo yivuguruza, bahereza umwunganizi we umwanya araburana. Maître avuga ko amashusho ye yampano atigeze aza muri gare ya telefone. Gare murabizi ni ahantu ubika amashusho y'amafoto n'amavideo, bivuze ngo aho ngaho niho Maître yavuze ngo ntabwo yabonye muri gare. So aho urebye rero imvugo ebyiri zitandukanye. Impamvu ya kane, ubwo Maître yafashe umwanya gusobanura raporo ya Cyber avuga ko ashingira ku mpamvu enye. Impamvu ya mbere gusobanura impamvu yakurikiranyweho John na Pazomani. Impamvu ya kabiri gutanga ingero zisobanura WhatsApp text hagati ya Dumba na Godifat. Ubwo Godifat na Dumba no bajemo muri uru rubanza kubera ko najemo nterero Pazomani yaganira na Dumba aravuga ngo nsubira video zose, kandi muri raporo ya Cyber yerekanye ko yanaganira na Godifat. Hanyuma ingingo ya gatatu yerekana ko kubazwa niba John na Pazomani barasakaje amashusho. Ibyo ni biri muri raporo. muzane punditi hano mu izina rya Yesu. ngo bavuze nde? nafunga live niruke ngo iki bazimu bashye mvugana nawe iki impamvu ya kane, ubwo Maître yafashe umwanya mutapingi ariko ndapfuye mutapingi gusobanura raporo ya Cyber avuga ko yashingira ku mpamvu enye. Impamvu ya mbere gusobanura impamvu yakurikiranyweho John na Pazomani. Impamvu ya kabiri gutanga ingero zisobanura WhatsApp text hagati ya Dumba na Godifat. Ubwo Godifat na Dumba no bajemo muri uru rubanza. uri kuryoshya inkuru wa musenzi we uyari kubeshya uyu ntari kubeshya inkuru. none se ko Dumba ntegute ko Pazomani yaganira na Dumba aravuga ngo nsubira video zose, kandi muri raporo ya Cyber yerekanye ko yanaganira na Godifat. Hanyuma ingingo ya gatatu yerekana ko kutari kuvuga ibyo naganiye nawe kubazwa niba John na Pazomani barasakaje amashusho. Ibyo ni biri muri raporo. Urukiko rusaruga ati Maître widusobanura raporo natwe tuzi Icyongereza, garagaza impamvu Pazomani ibyo akurikiranyweho atagomba kujya mu minsi 30 y'agateganyo. So urukiko rwasabye Maître kudasemura raporo. Nyuma rero Maître akomeza yifashe raporo avuga ko nta mashusho yasakaje hagati ya Pazomani na John. Amashusho y'ampano nta hatarawe gusakaza. Cyber report ivuga ko nta gusakaza amashusho y'ampano kwabayeho. Ingingo ya 80 iteganya ibyaha n'ibihano ivuga yuko yakubahirizwa. Tukize cyane 38 John rero yahawe umwanya n'umunyamategeko umwungane. John yavuze ko mu kwezi kwa gatanu yarebye WhatsApp status ya Odette asanga yapostinze. Claude zamuka. Ninde muntu wari ku rukiko hano? Ninde muntu wari ku rukiko? Ninde muntu wari ku rukiko hano mu Monzanire? Amashusho y'ampano abambwa ngo umwishyura ndabatamo. Urukiko rwacanzwe n'imvugo yo gutamo. Aravuga gutamo no kuvuga gute? Kejo na birukiko ati no kuguhereza Monzanire. Claude ntabwo uri hano. Claude ntabwo uri hano. Aho bigeze pundi tatangiye kundi manganya. wari ku rukiko? Nari mari. Zamuka kuri live please.
zamuka kuri live umuriro wanjye se mana yanjye yashegesha mereze iraho ngaho kaziricara aho ngaho ndabona Godfather nzamura ko ariko sha ntabwo mwari kotiza sha Godfather impuzu yo kwa Godfather ngo bagire bate koro ngo bagire bate ibiganiro bafata ibiganiro ariko sha Karamel ngaho vayo ngwino kuri live Godfather kabisa ijwi ryanjye rimeze nkaza avuze ngo iki ngo bagire bati mutapinge screen musharinge mani hamaze gusharinga abantu 120 mu bantu 800 mwasharinze live mukanye mushe muri request ngiye kubazamura ariko ndazamura umuntu wankanzeho urumva uko biri buze kugenda icyo uri buze gukora uraza kugira gute uraza kunkandaho hanyuma noneho nguzamure ntago bisa kujya kuri goro hari ibintu biremereye urabona ko hariho TikTok Universe akabaho Intersera ntago mufite ubwo bushobozi ari hanyuma noneho mbere yuko bazamuka mutapinge tujye ku 200. Let's go to 200k. Hi, how are you? Hi, how are you? Good. Cheers, over Yeah. So buri wese ndashaka okay exactement gutyo none tugiye ku 200 mpite muzamu tugiye hano hari hey umva iyo mvuze ngo gutapinga mba nkeneye ko buri wese amanota 3 wowe muntu uri kuri iyi live nkeneye amanota yawe 3 yonyine nkeneye amanota 3 urafa hano barakuba 2 iyo mvuze amanota 3 nugufata ugatapinga muri screen mukore kunda ya Jihad hano. Thank you Jay. Buri wese urabona tap zanyu kuntu zimeze so mba nkeneye tap hano barakuba 3 ufite manigani ufite ikintu cyose nagishiremo nonaha baradukubira 3 mbere ko nzamuka mu nkuru barakuba 3 so iyo mvuze ko nkeneye tap turabantu wabibonye tap kuntu zirukanka exactement like this barakuba 3 twagiye buri wese na tapping twagiye buri wese na tapping urabona ko tap zacu zishobora kutugeza ku 1000 twihuse so icyo bisaba bansaba kugira ngo ufate urutoki rwawe wowe utapinye ku giti cyawe ukozemo papa ntabwo bisaba igihe kirekire ubundi Claude shyiramo request nkuzamure Claude niba wahageze urashyiramo request nkuzamure ndakuzamura tugiye kuva inkuri muzi oh God have mercy byoroshye exactement ngiye gukenera amaroza 5 ariko ikiba gitangaje ibirofa biza kumva